Ingorita Ma TV amu enang ena. Olaiguana nywele mboton. Olaiguana nywele kashu. Ore meshugi pookin o meshugi ena manyata. Onda irmaasai pookin oetuo enewuei. Uyiolo naa ketii ake seuri amu ninche lauluoki enkima naa kaitambua. Naitambua sii laputa lang. Mboi pokirare. Mayiolo ajo nyie yieu neas tene. Very good. Naasie matang'asa arreshu kidogo. Haya. Mayiolo dii nikinchopoki ena kila duo tukul enchama. Basi, amatooshoki taa nkaik. Toshokitoi mesukuya gavana. Very good. Very good. Mbawe mtodua ajo ore nai mbaba lejabe. Mtodua ajo kinyoro gavana. Ndio. Tunde bana yendo sani mor gavana. Asheda enkerai ai. Era mo nimidua kera wifu enda ngona ndi kona Ore sho oltung'ani pookin oishopoki entuzu orkarasha naa lazima pee esukari ngara kititokie unaji taa doi ndasho amu yata doi enkaini ino duo nitorikueni. Kana kititoki. Eno shoko kuna safari ni kai. Oye njere nyoro rubiani washo shoko kuna ni ngara. Ayuda na jona ji agra itambua abdalang irkitoi ormeshugio diene wei. Onda irmaasai pookin looloitai ngara nikitoi utuo. Enda suma loitai. Enda suma pookin. Iro kisiele dude nidalita ake kuna jisi yake loitai dude nidalita ake Basi taa ayuse nanu na nafasi ajo asho lenda ngara kama karibisho na isho hiyo olaiguana nikitok lana manyata olo tena nyana bokirari onda irmeshugi egi unikijo eleru ambadua pookin orikitole ndudu kireja ashe tangara kena makaribisho kiyo nikijo kietuo siyo kalamal larikito ishomana ajina enadoyia aji naikaribisha yeki yok nikijo kina nagara bokirare ola dola bokirare kireja ashe tangara ke makaribisho sidai ninjo yok tanagua aji nikijenga ore gwendo binarwa yok na agenda na bake kiyeto duwa ngoroki amanyata amora bagere ke Maasai na ke ngoroki irboroki amanyata nari gudo egolama golama pookin to duwa etii orbungei le murua dikir netii kansolani taa doi laijo lenkiton etii naaji enewuei iltung'anak tikitam naa kaji to duwa narikito sii iltasati pokirare lenkanyit oleng oji ole kijape netii ajo naa sinanu pilo aiteru former senator etii pookin enewuei kiata sii former councillors naa larikito chairman apa la ninye bayie kuna kishu ole Moriaso anawo ndasho siye endosho vile Moriaso ngai kiata sii ninye olo sikani ndasho siye olo sikani na idia ake wei asho oleng ore kulie MCS former MCS tanaa ketii ake tafadhali endasho paadol ndai tanaa ketii ake ne kulie kai naa nadol kietu enewueji naa kajo ake peyie iyiolou pookin entoki nikiyautua kiyautua ya sukari aya kiana manyata erikiloi ashua 50 kgs kuna 50 kgs oshi onom Kenya nada ore sukari kuo kulo mechuki ompaka ni angangiti Neja siedu mbeli kunoshi enkurma anoshi orgali na nyeta Nairobi ndomonile oile Nairobi si ayao amayiolo ajo kejo meshuki entoki naji majani ayaua mbando lizo monokuni ewo kwamba ndoki angangiti anyaka si ayao na mama na yoni ningi ayaua le soi ondo monoko ormeshuki 600 ore nada dia bokin oltung'ani ake yo bano oltoki alojo manyata ninjonjo jiji nijokiji ole ntutu ayagua anyaka si doi ajo na sinanu pilo aitereu ako waro ninga ajo kejo shakar bayeni otii ana manyata kiyautua ilchukai 150 metaa ore sininche keeta ilchukai lenye kulo shida likiata ake irpayiani lorpayiani karibu 150 nikintoki sininye kiata loshi ake kuti tokitin orpayiani nemaimaki nana kepiki ake enaduo aji paa tenetii ake naa iltasati kulo abulalang oji rambauni oetuo manyata
neziru ambaba ko lo yo ngama oyen njo njo bio bini wija amun njo yo na mai magina mu yo la jinya jido ane be yo weda emi do njo sha magi wala singarang aya ga sini njo sere mendeni o nyaali nyaale bu do suguluni aga yo wanga lo sunu me kajo nya sini nda yo la ba musima Lama sai na dona wa yoga ni emo shogi yoga ngai kala sio sili jajo ito dua na ge ni nyajo ayewo na orgafanai mutarajiwa leldari yotu njera yewo don kufu ajobe yobe loda ya jage nyor sana do ge nyor siyo dua ge bigi nyanyor riyo amule lama yelo lendudu na na boshi ake olotai Kaina na jolo masai negri ja dalam mun kuma kamu eshomo yoga sa kaina la magi mbo ngwana ge na kaina umun ndai bokin mba na baya aya serikali negri ja magi gulle seni je siasa na bayari na wore na dokoya edi ni ko umun ndai woro ngani bo ko bunganga pande ne mera kura shomo tudunga muna kura la do edi yo ko siasa ni Bido liyo bogin gambosha na gura na reduna no ya ko shomo tudunga mera dongolo nyongo na kana ati na dia ka gigo ngorija na ni o dia na manyaba ledo ninje bwaya nalo binajikura tafadhali ego muni na bogin chanjo medo dunkura amera dongolo nyongo na gara ibe ye shunye na sia ina dungukura ne gure shuganya ombaga na baya olari le 2027 wama sai na ra de yeshendo na ngari yo ne na sia yekura wala ngai ba na gwen yare wama sai julo yake enjo medare mindai osindano jolo corona amuga to le di corona ngop ne to ne dal ngana ne so lagi ni nyal ngana wala beidie larin onnom ne boddo goya na na jo ja dalo na igishili ne boddo goya ne ko ke yo ne ji ore dine ro rambau nera olda sana jana olere yai nera na ko ji igishili enjo medare mindai amega ala osindano negi inere mindai ke dal ngana kana corona Nabo, alani mabalo ya kala la mikariki jana aje ime buya re miyoga mo ajo na sena ndubela idereu eji milo ya longanya isho. Boye mese baina amura bala shumba odo re mogi gari bura bala inare nenya kala ga yungala sei edi wagele shani anelo shina kwa ndiro ngana. Nego ada bale na lejare nabo amana edi yo longani na ona bayira la rino no blo gishili na na bagi isho yo ka jugo ndira. Nego nyo benda belandala mwesha na gaya. Na ina beke na ini. Wale na beke bonwene siasa. Ila shuzo duwa ngana kutoka saa 8 agraya umuno kikura. Agraya jolo maasai enjo lenduzu kura ame agraya ngururo rigala gavana. Na kajo kairu yaga ila damundai loidai. Njere adejo. Wale na balo zoa umunu kura kingira aro ala zonaya oro gavana. Nedo shi azun kura na nuna na ko pi agaye aideresha yoro dai ejini zo akoro ai mede bejo adoyo tama en ngujit ezo akoro anyo na ila kor na ora la yo na baba odo ni de kelu tuwa larin tomonomie ai de kelu do bunga larin tomon ni do gi ya galo ga imbe na senata na jama kidia ga na balo oidai chama mura na di robotor kinjo ala donai kaga wala nakiti na yegincho aine jesu ani beleganyade ilo ani aine jesu ani beleganyade ele bisi yanga malodua basi kayuna na umene ndaya nganje saboka jo wele ra ko wele ga yo bongo amgire wa bona manyara mi wo bolen dudu endi ago ya na di dola la bodo na raga maradi wele dudu kinjo enjo njere sho na ga igidi ebe dildo ina na bona ina ajo ndalo masai yo sho wele ga gavana nara bawu ni oshiaga na yuna wudu asaganda irma sai la kaundi ashu alonso no o di kaundi wele sia ya do bay shina yuna na ga jelo sho e ko imwa wele la de ngana ko ngoru MCA na ga se bo mero shini jero biani na ji na bu asior kasi orgafana yushudari na wele no wonda na BBI na ga jaba bi belega ni mera ko kansolai na ga du mo biana ji World Development Fund ane jabo yendu wore be gi mnemi na ishoke wargansolai milioni na tumo rongani alodu asishore ana no shina asishore orbungei
Lama segoro shi irkamsolani na gayu wa gede dunia amore irkamsolani ninje do yo show bularanda ala ngorgafana achua senata kasiba anena seba ene jobaya na bo na yune solendudu wala mbaya na agwe nyare ale jabore be kwara na ngorgafana linyi na gayina oju ay show ko na ji bo normal sai o no show na di ene wey kile jabore or minister ministane ro shidomon ne ro shi ko na ji jigi nyor ma sai na bishana kejulo jole ndu do be kwara gafana mere ngaji ne bedum or minister ne mere ne bedum CEO na la sa woshi ambaga ngaji tomon amugere ngaji horma sai na bishana ni ja do lungwa ni ja do no goyo ni ja da kulaga oji others ne ko lori kan ko gira tomon na ga yi woshi na no ne ko re baydaji ne mere ngaji ne mejo kaji ana do ka binero le ndu we ya ma de ko na deja e ngai bagua di wala iba yoshi na yunas na ga ji do shegi yuni ko bonwa do esia yor barnot kurwale mela kasin le ishutwa universities amigu mora rangara na do na ga na randigirini na dinga ngidi na rasa certificate Roma sayali na jogi wala me robo lamba dinga na mirsi leba na sho mai gunduwa joroshi ngara na graduate Kenya tiatwa olari le miliona bonga lusuni bai wore be ye eno bo longa do meji corona na ngarusuni bo mwana gege din serikali igero wore ngule arusuni bisie de migeri yero sisabu lalina bale uhuru o ola bale Kibaki karibu milioni wa monoile ongera na dinga nyidie Kenya musima de migero na nejedu nanaro kiasi robo longi satajo kajangara na ijuva digiri neju nemela kasi kajiro shore ba gor gafara linyi nigo do munya ingero na ngoro industries na igere gijanani na kama industries nana mimi boni nyana lagwa wore do ndar masai na ngisho shiara na aida do na jendo ginimi mero biani kaseba na kaseba kajiro shore do roe be gor gafara linyi na ngiro la jing ashet factory na jip milk processing factory mera wore kula bo kin na le bunida na ro niki ara factory yang niki be ba de kadi na county mera ga dunga ga na sa de de we de ne bangere nganye ne akole ompaga factory ne shori ro bi enya na akole na jenida mayoro cha jinyo mi ile da elida ila ro dai shilingi 30 ana 25 ayo jimile eki jindo wore be yawo da shara factory na ga ko karibu shilingi 50 ompaga 60 ego lida na weda gare ji ara factory ana jende wi ene wi janaro na wore kijana ni geri ebe ine ingere kijana ni angaru suwa 500 o basi kijana na factory eki jiro si abe ngo no borsako ayoro dai weda yajo ila la rwana ro biashara ni ro ngishu o bo Tanzania ne ro ngishu kanya ne bo mwambe ke jiro jore ndu ro be gwewo ni bo weda usako ori kijana ni or barnot ko ro biashara begi no mai shondai loan kira county ni asisi biashara ne ko yala ndogi na sunguka ya ndai kila ward ne ko roginisa penye mera kala robiani na asigoi amma yoro ro ishi dai ni yala robiani asigora amana na kada idi ko gi biashara o ya mala nasana ka ko kala limi badiga woro janga sia na yunas na ga juro shiwara ro ndudu kayina lo tu begi bonu ba na bani ajo kai jin ko kai chan wala na ngala robiani kuma bashi na bugu na ida national government ne megala robiani aba agriculture ana da ngala na manyala wala robiani ni ngeje lerwagi na robiani na ji na bonumi aga ishoro ko re do yidi ni jona ji egiwe mu ajo national government am national government na nada ko re robiani culture mera wala robiani bokin na ji na culture wala na manyala na yana ne rai organization lenye obigi mera ga woni ko na manyala or ma sai bokin na bana ni jata Roma saya mana sia yekimila kitu dege mejabe menyaga ndio yangu jari amuna ndio ndio Swahili asiye nini mwachamila ni mtumwa neja ki yini kijora na kimila diarara irmasena rasma begendelea Roma sai arabawa ngada na yeu ni bonova ali musebat wale dana kala sia yo anjama yi ilo ninga jide wagiduo ai ide wadwa ngaba jirgira na gereba na wore bingiri ngira ngoba na greba na ga yiwa ga na wore wala ko diro manak nili mu musima moido kine jaba yogi ngwana re ko dimro le dudu ene jodori ego ni bani ene jodori ene jabo le dudu wore njama na na ida sheyira da na UDA ina ga sabe wole minisani te wene jidisi ina ga sarbe le ga ida turgana jogo morido ngana wa morido ane jonna no wore arole ndudu orma sai bogala ni na ga ngor na no na ibu ya rais William Ruto te na shamba na je ne UDA
Oye kajaina. Neme kule kiyuni kwa baba yu ajo ilikuwa. Peme baba neme yeyo. Njo kenya nabo. Eki judo doi kera narok. Wale nanake jilo wanako ubelele kagiyoma. Eki juja kenda iserenjo. Kaka wore ninje yoga la bali timlo le ndudu bokin na ekenda shey yoga njame UDA na ora president lai na William Samoei Arap Ruto. Yes. Baba sasa na baba kwa bila natoka jadi. Na mimi nataka tu kusema kwa ufupi ndio hao ndugu zangu wasikie ya kwamba leo tumekuja hapa na tumeomba hao Masai wote wahakikisha ya kwamba wakate kura. Sana sana wale wa vijana ambao wamefikisha miaka 18 na tunataka wakate kura kwa sababu imebaki siku chache sana na tumeshukuru wamekubali wataenda kukata kura. Jambo la pili tumesema sisi kama Wamasai tutaendelea kuhakikisha ya kwamba kimila yetu ya Wamasai itaendelea kudumishwa katika hizi counties ambazo ni za Wamasai. Na tunataka watu wengine pia wahige sisi kwa sababu hii kabila yetu ya Wamasai bado tunataka kuendelea na ile kimila yetu. Jambo la pili nafikiri nyinyi mnasikia sasa siasa inataka kuanza. Kwa kweli tumeanza kuona mawaziri wameenda juzi Kisii wakatangaza ya kwamba wataenda kuunga mkono mtu fulani. Wengine walikuwa pande ya Turkana wakisema wataunga mtu fulani. Hata mimi nikiwa Ole Ntutu, mimi niko na haki ya kisheria niseme ni nani president wangu na ni chama gani nitaenda kuania kiti ya ugavana ya Narok. Tayari nimetangazia nyinyi ya kwamba watu wangu wote wa Masai wala ambao mimi watanisikiza ya kwamba tutaenda kuunga mkono naibu ya rais William Samoei Ruto. Na mimi nitasimama kwa kiti ya UDA kama chama. Nitatafuta kiti ya ugavana na nitasimama kwa chama ya UDA. Wale wa ndugu zangu ambayo wanasema wanataka kwenda nomination ya Ndutu, karibuni, lakini mjue mimi ndawashinda nyinyi asubuhi. Wewe tumekubaliana? Ndio polisi ndio yaje na hiyo jomeja. Very good. Basi mimi ndawachia hapo. Mungu awabariki. Kayina umani na Masai Roklai Kidioshi agede nebo lelo la sababu nyoro ekidokia endelea nebo onano eneko njeruriga. Mungu awabariki sana. Thank you very much. Ingoreza Ma TV amu enang ena